ndabasuhuje. Aha duhagaze turi Bumbogo neza. Ninjya mvuga Ibumbogo ujye uhita wumva ahangaha mpagaze. Aha rero duhagaze urabona ko iyo uri Bumbogo hejuru uba ureba kuri stade, uba uri kureba i Kanombe neza. Ikindi uba uri kureba ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Aha imbere tugiye kukwereka gatoya ni hariya ku gisirikare, kuri kaminuza ya gisirikare aho bari kuyubaka hariya. Perezida wacu akunze kwiyamamariza, aho bakunze kwita Ikarama, naho ngaho imbere muri kureba. Hejuru hariya rero muba muri kubona za Masaka hejuru. Aha niho Ibumbogo rero tuba dukunze kuvuga. Ibumbogo bwa Nkuzuzu ni ahantu rero hari ikibanza tugiye kubereka gihagaze miliyoni 20, gifite ubuso 700 burengaho, 720, gifite ubuso 720. Kikaba kandi gihagaze mu buhinzi, ntago ari imiturire. Ngira ngo urabona abaturanyi baho uko hatuwe, kandi wibuke ko ari mu buhinzi. Dore nuko hatuwe, muri bugende mubibona. N'ahantu hahenda. Hano Bumbogo, ibi bice by'Ibumbogo hejuru ni ibice bihenda cyane cyane rwose. Ariko bityo rero iki kibanza waza tukagukatiramo kabiri, muri ubwo buso 720 tukagukatiramo kabiri, ugatwara igice cyabwo. Igice cyabwo ni ikibanza cya Kisesinga umuhanda. Ngira ngo umuntu yakivugaho ibintu byinshi. Ni ikibanza cyiza cyane turi kucyerekezaho. Reka uze urebe ahantu giteretse, kimeze neza cyane. Yego, reka tukureke ukurikira aka video urebe uko hameze. Ariko kandi reka tubakubite indi shwadiro y'akazu ngiye kubereka hejuru ahangaha. Akangaka muri kubona ni inzu ihagaze miliyoni 2 n'igice, iri mu buso 1000 burengaho. Iri ahantu mu cyaro, ariko ahantu ushobora kororera, ahantu ushobora kuzana ubuhinzi bigakunda. Aka ni agashwadiro. Reka mu karebe kahagaze amafaranga make cyane, 2 n'igice mu buso 1000 n'ayo mazu urebamo. Murakoze. Ni ahangaha Ibumbogo n'ubundi, ariko mu cyaro cyaho. Murakoze.